para ni sa mga teacher 1 applicant ha, saan na makapuntos mo sa education. Okay, so kung applicant ka karon, ganahan ka nga dako kag puntos sa education, kinahanglan na kay masteral units. Kung ni-graduate lang ka sa bachelor or naimo kang bachelor in elementary education, 0 points na. Sa tinuod lang, dawaton gihapon na nila, i-apply nimo, graduate ka og bachelor, bisag wa kay masteral units, dawaton gihapon nimo application. Pero 0 lang imong points sa education. Na kay 33 units, na kay 10 points. Meaning, kung na kay 6 units, 1 point ra na. Kung na kay 9 units, 2 points na. Kada add og 3. Kung so na kay 3 units lang, 0 points gyapon na. So kana lang para makabaw ka unsay puntos nimo sa education.